Patuan sekarang depan kubur patuan luka try korosian kereta ongna sapul madai lolo dan kereta sapul madai program yang run. Try kerja kuburan lolo Iban patruan ulian ketaiti o sakarata ni sansal ay patruan luka aman-aman ay sabulman kedan kubur o kedan mata-mata patrang yan at lolo. Baik samat kalangan saman kapag-kapag koros lalogi sabulman minaramasakan. Ketian rawat kepada penerimaan ekonomi. Padahal siapa mengusulkan amal kowa serta usahawan kecuali kita tidak sampai perubahan kowa punya kelesan selain ekonomi dan ekonomi. Sehingga orang yang kom saksikan kung pagin sa pangkiyar o siyari naman rin at sumapawakan. Siya katin o patuan kapengki marahin melalo kung katin kisiksayatin rahilar pedian kaskut kalir suatu kap patuan o rahin. Siya pilihan o kapengki yung komi sabal mo kisakisin roson melalo kaya rahin. Na pelian iman mo ni killer pilsod ka patuan oray.
Sebelum beno kapung piang kami siapa lu kisah lembab. Bakom ketki yang raile, nakit penai nei kelep, jodoh pilkap patuan orang rai. Sebelum beno kapung piang kami siapa lu kisah lembab. Bakom ketki kisah raile, siapa lu kisah lembab. Moses kapung piang kami siapa lu kisah lembab. Bakom ketki yang raile. Orang bukan dia pelajaran siapa tu, apa kata dia kurang berat. Pergi kelas sains yang kurang. Pergi atau penan komunikasi, misalnya dia cuma bawa siapa yang mesti. Sebelum bagi siapa yang berkalangan orang sangat kuat. Kompeten mani satiskan mereka anak sang remi, kemudian kapung sela tapa komi dan morwet. Orang siapa yang memiliki arah masyarakat. Kompetensi kesehatan rakyat, kesehatan sekolah. Orang angkat kawasan rakyat cuma bau sampai patrola. O kawai rakyat, orang angkat cuma lembut komi, anda bau dan air berwarna. O semua syaitan sampai komisi ulangkan anak-anak sampai patrola. Aimat masih pada program komunitas. Marana kaun or yak Yesus Kristus at kaun lapala. Amen. Salamat tigan. Muli pan patuan tukan ini kian selma. Yung patuan muli antik panay ini. Saya cuma sekarang kaipun. Saya cuma belakang. Saya cuma sekarang kaipun. Saya cuma sekarang wow. Wow nuki sa pulmar uloiso koros siriso koros sa pulmar somasan kau sa koros kalian talakan umat cuma warangkan kay dicaikan pato mi manboy sa kan Patuan sainsan merawat wiarang kayu kapter, makin saya, well, saya kosa, saya kayu kapteran, tay kap koros, patuan merawat, mosa, iso, naso, nanaminset, lapalapakan, konel, dan katukat. Nakatukat proses. When patron met, saya bilkan patron pelagay saman, kaperen ulangan tinggal. Patron kaparapor ko magchay kap. Patron uli apen national government. Saya kap patron sabul macay lieutenant governor, naguluya siya tumal governor. Uli apen ng legislator kan state. Bil kapra isang met, saya bil kapat patron at saya tumal district administrator. Saya tumal speaker o senator kan Nett district legislature. Saya bil kapat patron sa ulmatay chief justice, Yeso Pama. Bil patron po yaw uli apen ay zoom set uli ay tumal sekaratan kasa. Saya berkat kerja KTT in China, saat kubur ramut. Penai kan korus, berkapayata arai cuma kok. Bukan apa ni arai cuma serikan dengan sekolah perkara yang ramut lepas tu kan kena songkar wan. Kayu kapan umpapan unono. Patron kapor-kapor ko soldier man chairman kap kolugila patron ini ya pali ay tumal sinikan pointa kan kala takaw
Implement tu kan pinai soma pinai water. Kapasayang. Wulianti ngayon na nawa. Tuan kaparapar na pinay ni. Patungan ka. Sen patun wulian pinay ni. Patel. Principal in school. Vice principal. So patangkan. Usong. Yang naparabagi. Song tangan. Makakuya. Kayarta. Di school. Dan raya-raya sa upukat. Kat patron. Patro. Ikis laut tuki. Sawas pene. Kasi tungalan ko pene. Napaita. O yun. Rangot. Kat-kat-wat. Kat-kat man. Jangan paseo. Me. Pag-pagta. Sa umuwi saban. Kasan yung pagpagbuwan, yung puti, wasagas may day ng PTA sa school niya. Apo, wait nila, wait ito, niyalew, isang bukas-karas, wait lang, national government, puro the state, o puro the region. Kaya bilkag pamasa ni sa unpay tatrikan na miyanan kalod. Karos, panainay, pasowan, sa kumurraon, kumain na uyata. Panainay, wainit, magpapakita sa unmabagat karos. Sa akin ni pag-pag, ngiting, ang wain saban, ang winamar ka, national government, wasa koros, batag-bag kang kakuyawin niya. Panaynay, so ulian ka tayo, niyata main, niyata tayo koros, nilang-ilang ang win, upakita pa ito. Ipilmen ito alang niya sa uma, Keluar itu markata, mulia percayaan, ketajaman, ansaukan tetap bukan kata-kata, poin kapoin. Dipilmen Tuhan itu benewan semua, mulia itu markata, mulatap, orang sabul macam principal di school, vice principal, udah semua petangkan. Kasaleta, o karaya, ranwat, o sawan, kupur maaparas, na may pahasayan sa liang sa kupur, o kutrayan, pagpatubalas. Kung yung patungan kayo siyang pila, isto ka kaya mo, isto ka tungan mo yan. Ay tungal kaping tuwalor, mulat na pinong, may sirigan, sa prasa mo yung Nagpadawan niya. Eupad! Nagpadawan kamarapar ko. Where you isip? Sabi naman ko, napalaan karamon. Pwede amay tatuaklaw, amay nanti, amay mitingat, amay pekiyang song tatangkan, song kawin kumainkan, natang kara at karamon ka. O imen, sinunpadawan mulian kiti, Ikan, kita dengan sekarang kita otomatis kuliah yang cuma kaki, kan pun belum korupsi, orang